آکری باجرک رنگین و جوان و قشنگه همش آلیه دیمنین سروشتن خواه و شآلیه بیناسازی و شآلیه فقی و کسکاتیه و همش آلیه مروف دوستی و پیگوژیانه و اف دوره اتکوین داو حتی نهوجی لاندکا پیگوژیان و پیگوبونه بویه اتکوین دا بریا آین اسلام بهت زردشتی و جهی و کریستیان و ازدیل اوی دوره بحفراد جین پشتی هاتنا اسلامی جی مسلمان و کریستیان و جهی الویره بحفراد جین وکا خشکو برا هند گرک و گند الویره هنه آین زاین مسلمان و مسیحی جیانه بحفرا گوزرد کن افجاره امت ناوا برنامه پیگوژیان دا سه گوشیان بو بینرین خوشتوی دین خویا کرن گوشیا خندن و فیربون بحفرا گوشیا جیرانتیه وکا جواک گوشیا دیروکی و کلتوری اتناوا جیان دا مروف تکوشان و خباتت کرد بوه ایک داکو بختوریه خوشیه آرامیه جیانا خدا بدست و بینیتن اگر هم تماشای روشا سایکولوژیا مروفی بکین دبینین تاکه تشت کو بختوریه بدست مروفی و بینیتن او دما مروف پیگ و جیانت کتن مروف پیگ و بجیتن رزیل بوچون جیاواز بگریتن کردستان جی نمونک هری جوانت بیاوه پیگ و جیانتا افرو برنامه پیگ و جیان ناوا آکروکا دلال دایا اوه جی نمونه که دیتره ادبوار پیگ و جیان دا بفرمون دا پیگ و بینر بینو بزانین کش پیگ و جیان الویره چوایه کاروان ظاهر ریوبر پرورده آکری بحث لهند هیردکارین ناوا بیاوه پروردهیو پیگ و جیان و رزگرتنه اتنابرا مسلمان و کریستیانان تکت سنوری پروردامه چند قطابخانه کنه که تایبتن به قطابیت مسیحی و اویش قطابخانه مرگ سریانی آماده و قطابخانه ایزان که یا بنرد ولسان طریقه زایش ما قطابخانه که قطابخانه سروری هر دو قطابین مسیحی و قطابین مسلمان پیگ و تعداد خوینن و شیوازک و رنگ که جوان دای پیگ و جانه القضای آکره باشه اگر ام بیجین اف قطابخانین تیکل و مسلمان و مسیحی بحفرات خوینن نو ایک قطابخانه دا آیا اوه آرزومندانه یانجی بریارکش پروردی در چید که دویتن هین بچن فلان قطابخانه بخوینن و هنده که دیتر جیل قطابخانه که تایبتن؟ نه اوه السر آرزومندانه و سرائیه و خلکیوی منطقه و همویت هاتی نتوی قطابخانه دا بخوینن بوی هنده چون که قطابخانه یا لوی گره که اوه خلکی مسیحی بس اوه جی تو نبینی پیامک بیتن که وقتی مسیحی خود بین تبت ناوا قطابخانه که دا که مسلمان جی تیدانه و رسلی تیتا گرتن خطویری داد بین تا و بویه بیتا هاندانک بویی که بچید وی مدرسه بخوینید بویی زور نرماله؟ اکید او تشتکی گرنگه بوی چنده ما وکو پرورده آکری و کارگری قطابخانش زور گرنگی پهنده دایه که او قطابیه لوی منطقه خوینن و بین توی قطابخانه دا رزکه تایبت لی تیتا گرتن بوی هنده دا که هست به چکه ماسیه که نکتونو و خود بین تا و وکو مال خودات نتوقع جناب تا وکو ریوبر پرورده چند نزیک و آگهداری وان قطابخانه‌ای اوه تیکل تایبتی که روشا پیگ و جیان تیداتی تا پاراستن و هیچ شیواندنک یان لکداربونک پیگ و جیان نایت کرن ما چندین جارا سردان و قطابخانه کریه و آگهدارین په همو و شێوازی گوتنەوانە و مامۆستایەوان و مە چەندین جارە ڕوونشتن دەگە کردیە بۆ هەندێ داک و پتر ئەف قوتابخانە پێش بکەویتن و پێگڤەژیان لە قوتابخانەی سەرکەوتنیان ئەو دەما وانە ئاینی تێتە خواندن ناوە قوتابخانەن تێکەلدا چەوە کەشی پێگڤەژیانی تێتە پاراستن بۆ نمونە مسلمان تکاری گوی خود دەتە وانە ئاینیا مەسیحی هەروەسا مەسیحی جی تکارن گوی خوددەنە وانە ئاینیا مسلمانە بڕیارەکەیە ئارەزومەندانەیە بله دەمێت بابەتی ئاینێ تێتە خوێندن ئەو قوتابیەت مەسیحی ئارەزومەندانەیە ئەگەر ببینیت و ئەگەر بستە دەربێت زۆر باشە چەند داخوازیên wan hêne cêbecîkirin işlayê perwerdeyî ve bû nimûne
قوتابخانین وانن ڕەوزاتێت وانن ماوەکو هەر قوتابخانەکادی گرنگی پێدایە بەێ بەس وەکو دیار لەوە چەند ساڵێک چۆی حکوومەتە هەرێمێکێتە قەیرانەکە دارای ڕەنگە ئەویش وەکو هەموو قوتابخانەدی مەنەشیابین وەکو پێویست گرنگیە پێ بدەین دوو ئاینین جیاواز دوو نەتەوەن جیاواز پافڕاتخینن وەکو خوشک و برال سەرێک ڕەحلەدات نیشن توبینی ئەف سیما چەندی گرنگە و چەند گرنگە ئەم زیاتر پەرێ پێ بدەین زۆر تشتێکی گرنگە بۆی هەندێکداک و خەڵکێک بزانیتنەوە ئەف پێکڤەژیانەکە جوان لە سنووری پەروەردە ئاکریان و قەزا ئاکرێ هەیە و قوتابخانە سەروەری یا تێکەلت ناوبەرە موسڵمان و کریسیاناندا وەکە نمونەک بەرچاو و زیندی مەوەرگرت داکو ئەپ نزیک بە ڕەوشا پێکڤەژیانێ ببینین ئۆ بزانین ڕێڤەبەر و مامۆستا و قوتابی چەوا دەربڕینێ ئەتکەشێ پێکڤەژیان و پێکڤەبوونێ داتکەن لە ناڤا قوتابخانەیە خودا هەروەسا چەوا بەحەس لە گیانێ هەفکاری و هەماهەنگیتکەن ئەت ناوبەرە هەردوو ئاڵیاندا قوتابخانە سەروەری ئێکل نمونەن پێکڤەژیانە نۆڤ پەروەردە ئۆکرێدا کود نۆڤێ قوتابخانەدا قوتابیên سریۆنی گەل قوتابیên مسلمان هەردوو پێکڤە یەک قوتابخانەدا وانە دخوێنن هەماهەنگیەک و زۆر ئەدنۆڤینەوە قوتابیên سریۆنی دۆ گەل قوتابیên مسلمان و مەسیحی دایک و باوێتوان چەند هەفکارن گەل جەنابێ هەوا نسبت وان gelek hori korin û hemahangîştken gel encûmenê doy ku babon û epxûş endamên dov encûmenê da. هەندی من گوهلێ بووە بەحساوی چەندی تێتەکردن بێژنێ ئەو جێ مەسیحیت ناودات ژین جەیەکی ئارامە گێ بێ مشکیلەیەت گەل جیرانی خۆ gelekیە وەکو بێژنێ ئاشتی خازت گەل جیرانی خۆ جەنابێتە هەم وەکو جیرانێکی وان تو چاوە vê axtirê tersengî Roz bêjî nisbet wan gelek misalim in. و gelek cîronetê herkes mikem rast ehtimala çend rêza mala ku lê dîr bîn bes cîraniyawa û gelek misalim îş pêkvejiyanê dot gel bisolmana. مامۆستا سەمیر نزیکی 20 ساڵایە لە قوتابخانەیەکا تێکەل ئەت ناوبەرە موسڵمان و کریسیاناندا وانەیان بێژە ئەو بەحەس لە دروستبوونا قوتابخانە سەروەریت کەت و بەحەس لە ڕەوشا پێکڤەژیانێت کەت ساڵ 1970 خوشک و برایەتمەیەت مەسیحی هاتنە تەرحیلکردن و ئینۆنە ئۆکرێ و لێرە ئۆکنجیکردن 100 خانی هەتۆ 200 خانیە بووان هاتنە چێکردن و ئەف قوتابخانەش بووان هاتە چێکردن پشتی چەند ساڵەکە ئەتگەل واندا پێکڤەژیان و هەتا نوکەش پێکڤەژیانن ئەلڤێ قوتابخانە نوکەژی قوتابخانە کۆتێک هەلا یعنی هەردوو ئاین تێدا دخوێنن بابەتێ دخوێت سریانی بهەموو شکلی بزمانێ وان یە تێدا و مامۆستایەت وانێت سریانینە بهەموو شکلێکیش بهەموو جوورێکی خوێندنە خۆ وەرتەگرن أخني قم خم دراسة اخترتنا يعني قردايا وسودان. إما درس خوما خويني وأنا كردي وسريانيش دخوين. إما ننا بولا كان دايت كاز باز لاينا كان ناكن. إما لكتاب خانة كمان دا موكو خوشكو بقى بيكا وينا. إما يتجاوزك ناكن لبيني مامستاكاني مسلمان ومسيحي. هردو كيا مامستا إيوان. خوش مان دوين أواني شي ما خوش دوين. بدراسي رابع تازو بين لي. همون داريك دايكو باوكم لمن دبسن تو تدخلن ولا قوتابخانەکە منیش پێیان ئەڵێم دەرسەکانە بخوێن مامۆستاکانی ئێمە زۆر باشن ئەوانیش ئێمەیان خۆش دەوێت هیچ کار نەمابینیوە فەرق و جیاوازی بکەن لەنێوان قوتابیەکانی موسڵمان و مەسیحی غەسۆن ئافرەتە کریسیانە خەڵکە بەغدایە بەراوردیت کەت ئشعالیە ئەولەهیێڤە ئەت ناوبەرە کوردستان و نافچين ديترين عراقي والله صار لنا تقريبا 17 سنة حدخل ب 18 والله ذهب دسال الفيرد جيم سر درياما وك جيران هي جداهيك دنا برا مدانينا برو واجي ام دگل هف گلک باشين ام هوجين هف دقاتينين كسك جماجينا ساغ ببيت ام سرايك ددين دمويست افي برسياري آراسته جنابت بكم وقتكش وقتان طول بغدا جياي پشتینگی بو مرم الزواجی جی تو هاتیه دور آکری اگر تو مقارنه کت نافبرا روشا بغدا بکی پێکڤەژیانێ و نافبرا فێرەدا بکی چاوایە بغداد وهنا وضع لا وضع فرق يعني نامي جينا كردستان دراستي دا روشا أولهية لفيرا وبغدا جلك جهف جدايا لكردستان أمان هيا
ئەم وەکە مەسیحی لەوێرە هەست بە ئەولەهیەت کەین. زەڵامێ من لە بەغدایە کار دکات ئەس ژی بتنێ لە ماڵە خۆمە. ئەو دەماڵک و ئەو لە ماڵ نەبیتن، بەلێ گەلێک هەست بە ئەولەهیەت کەتن. هەست بە هیچ مەترسیەکێ ناکەم. تەنانەت دەرگەهێن خۆشی قەپات ناکەین، چونکە چ مەترسێنینە. دودبینی هیچ جارێکی حساسیەتە کەبی دەربارەی ئەدیانە بوون و مناو بیشتن تو مسلمانی ئەوە مەسیحیە یانجی ئەف تشتت ناوبەرە هەوادانینە تنی وەکو ئینسانە گەلێک دووچین. بخودە هیچ هەستیاریەکە ئولی دناوبەرە مەدانینە. ئەم کریستیانین و ئەوژی مسلمانن. پەیوەندیان ما دیگەل هەف گەلێک باش و خۆشن. ئەس هەست ناکەم کە ئەس کریستیانم ئەویش مسلمانن. چونکە وەکە خوشک و برایانە. بەروواژی ئەم گەلێک هەفکارین دیگەل هەف وەکە جیران. ما سەردانە ماڵە کاک ئەدیسۆنی کرد هەمان دەمدا ئەف هەواڵێت توی هەمی یەتهاتین وەکو جیران وەکو هەواڵ سەردانە کاک ئەدیسۆنی کردیا و وەکو خۆشەویستی وەکو پەیوەندیەکە دووستانەت گەل هەفدوو و هەم دیسا دەوامە و جێندیترژی دگەل ئێک کارتکەن بەشەکەشوان بەروی چەندی مەدوی ئەم vê چەندی بکەینە نموزەجە گەلێک جوان پێشانی هەوێن بەڕێز بدەین. کاک ئەدیسۆن تو چەند دڵخۆشی گەڤڕووکە هەم هەواڵێتە و هەم جیرانێتە سەردانەتە کردیا. گەلێک کەیف خۆشم کۆچ هیچ فەرق نییە گەل مەسیحی بوسڵمان ئەم پێکڤێژین ژیانەکەی گەلێک خۆش بەێ ئارام. مامۆستا حەسەن کەشێ پێکڤە ژیانێ کوردستانی پشێوازێکی گشتی و ئاکرێژی نموزەجە گەلێک جوانە بیاوێ پێکڤە ژیانێدا. دوتبینی ئەف پێکڤە ژیانە هەیی ئاکرێ و دەوروبەرێن ئاکرێ دەرئەنجامێ چه تشتەکە. Ez bînim derencamê bû bab û bapîrê me qedîm vedgerêtin ku têkelî gelek ot gelê ku du hebûye heton û ke jî me her maye ev têkelî me heyot gelê ku du mayî el gundêt me bigire el devera nehlê ku gundêt wan zûrin cîranêt gundêt me ne el menteqa me ya nehlê û mel akirê vê gerek azadî baştirîn nimûneye el û qutabxana serwerî baştirîn nimûneka dîke ku em pêk vejîn û ez derencamê wê dibînim ئەم gelek nizîk wê ku dûyne em çi ciyawazî navberê ku du nakein ku ez ez bisilmanim têkeliye lê nakem ew mesîhiye ew jî hêzirê naket ku bijî ez mesîhî me têkeliye bisilmanî nakim. کاک ئەدیسۆن تو وەکو مەسیحیەک ئەکید تو مطلعی سەر پەرتوکە مقدس ئنجیلە مقدس ناوە ئاینی مەسیحیدا ئەف پەرتوکە تێتە خواندن ناوە ماڵێت هەوەدا و چەند پاڵدەرە بوو هەوە ku hîn زیاتر ڕێزیل بوو چوونی جیاواز بگرن ڕێزیل ئاینی جیاواز بگرن نەتەوێ جیاواز بگرن. بەێ کتاب ئەمە بەحسێ ڕێکی خەڵاس کرد و محەبە گەل هەمی کەسە جودای ناکەن گەل بوسڵمان مەسیحی ئێزیدی هیچ فەرقی نییە هەمی ژیانێکی پێک vejîn و خۆشی. مامۆستا حەسەن چەند ساڵەت و vêgerekê dijîk û xuşk û birayên mesîhî demekê dîr û dirêj et vêgerekê da çîn. Sala 1998 em li vêreyne geleka azadî her me mala xwe lêre xweniye xwe çêkirî û hetan ke em cîranîn gel mesîhiya rastî cîranetiye ku geleka xweş e. Behsa wê çendê tête kirin bêjin babê te jî rehmeta Xwedê lê bît hem mamostayekî ayînî bû û hem kesek civakî jî bû heman demda. û dibêjin têkelîniyeka geleka baş hebû digel xuşk û birayên mesîhî tenanet xuşk û birayên mesîhî eger kêşek tiştek hebo pirs wît kir. Tekîd. Babê min êkî şwan kesa bû çûye bi rehma Xwedê lê xweş bît gel miriyê hemiyan. El cîranê me mesîhî el cejna û bûne û tiştê xwe her car seredana wî dikir heta qeşê dêrê û cemaetê wan bênawa nehat divê seredana babê min her kir biwe. Kak Edîson tu heman demda mamosta jî wanîne ev mamostayê digel te da beşek şwan musilmanin beşek jî mesîhin wekû cenabê te hîn çend dilxweşin nava qutabxanê da Xwedê jiyana gelek xweş e gel mamosta hiç ferq nakin ku ez mesîhê êkim gel wan hiç ferq nakin. Wekî min pirsyar kirî dibêjin mamosta Edîson hende gel mamostayên musilman digerê û têkelînê lê diketin renge hind gel mesîhiyan têkelînê neketin. Belê rast e. Ev bû çi ve digerêtin? Xwedê çunke biraderîm xir çûne hevlêrê şûlê wan wêrê ez tenê bûm lêre. Belê. Êca ev xir bûne wekî birayît min mamosta xir wekî birayît min hiç ferq niye. Baş e mamosta Hesen tu wekû melezade yan kurê mamostayekî ayînî. Belê. Ev axiftineş çil ser heldetin ku
هندك جار آخفتنك هيا تتكرن بيجن ناچی بیتن تو مثلا هوالینیا کسی که بکی کنه مسلمان بیتن اف آخفتنه هندك جار هيا او کسی به هزره جید کن از بیجم نازانین و نیال دمارگیریه بو کسی برانبر چونکه بنارد دا ام مروفین آین اسلام اشتکه زل هندت کد که همی پیک و بجین ام مسلمان و همی آینی دیکم همی پیک و بجین ات بنارد دا چونکه ام مروفین آین اسلام جهادی دا خدمت مروفاتی بکد جا چوا از گل جیران خوی مسیحی لیک بکوم یان یزدیان هر دیانت یعنی هوالینیات نافبرا هوادا السر چه بنمایه که آیا سر بنمای خوشویستی و رزگرتنه یان جیوکو بلین هنگ هر دوک پیک ود نافع قطابخانه دا و نچاری و بین حوالت اکتر نخیر نبار که هل بجارتنا ایکه ما ایکو دو زورش خوشت ویتن هم حوالت ایکو دوینه هم جیرانت ایکو دوینه هم حقل سر ایکو دوی هل بجارنا ایکه یعنی زور گل ایکو جز دل خوشه ماموستا خالد کساتیک خودی سربوره ادبیاوه کلتور و کلپور پیگوژیان الدورا آکره ادبیجه نافبرا مسلمان و کریستیانان دا لدورا آکره هی جداهیک نینه گلک ابتامو چش بحث لتیتالو نریتن کردواریت کت ادبیاوه پیگوبونو پیگوژیان دا لدورا آکره وقت مسلمان و جی ازدی مسیحی الویره جیان اگر کسی که با ویره ندزانی کی جان مسلمانه کی جان ازدیه کی جان مسیحیه کی جان جوه اوه بو چه ودگار ما مصطفی سر اوه ها بو بهند ودگار تمام کو پیوندی کو ممکن اتجی نوبر ونده هبو جلو برگی کردی رسند کرا برخو هل کلاو جمدانی حتی کولکاپ آنسول کات کتابی خو بیجا باب کالید مدود گردن گویی چاو مسجد ناست کردن نوان هر سه تخمادا جید ناست کردن بر بس کتون اول لیره مد گویی زلف لیره همو جار ام بحثا رزگرتنت کین کمروف رزه الکسین جیاواز بگریتن اگر ام وی چمکی رزگرتنه بزورینت وی سردمی دا اری اف رزگرتنه دی دوان دا چه تا پراکتیک کرن هل بت رزگرتنه وان گلکو مکمو بهز بو ما چه دیار کرد چه سردانو اکود کرد شوی کوچ کو دیوانا آن خیزان جیران دا چنده که بود شوی سرهات یا چورو کدا بیجن و گرانی هیچ جواز یک مبین وادا نبود چون هستوری نو وادا نبود دونمونا دی اینی که چه رزگرتنه اکودود گرد دم شاهیا و گووند و دیلانا الجیا دوات و دیلان و شاهین زمان ندگران حتی صادق لبن نچو با سرچوپی و در سکاخون نهیجینیتون و دوات نشارینیتون دوات ریوه نچو دم دیر بیت لیره او که ایک چو با بردلوانی خوده هر سه گراکا دو تازی بهی کسی نه رادیو نه تومور مسجل ندادا کسی گوون ند کرن اجبرچه بر رزگرتن وان اکودو گلک دلی کسی نتاد نبیت هاد باش کندن بحثاوی چند جیتی تکرن ما مصادوجنه توی سردمی دا مفهوم زباره وی دمی داد گوت زباره یان کو باربی یان هفکاری پیک و گلی کار بکن او چوابو هل به زباره نمونه که یا زندی بو یا جوان بو هر دم هوریکاری اکودود کرد اکل و نمونه دم تب هل به ما کردستان بفر باری نزور بو وقتی بفر باری ریک و کلون همو تار نگرتن دارد گزلعوید کرین بو زستان بو صوپی و بو کچکی دار خلاص بن دا بیجن شوی دال کچکی رین دا بیجن مدار نمان بو صوتن یه دو صبح چین ریک وکین ریک دی وکین بو سری کار که یا بو سری آکری یا سری پیک سری دو سه چهار مرو وکین کاریتا کستیرن ده هل گرین یه 4 متری درش دول قطو زنابه دا سر کاریتای سیار بنده همو دزنه برکت خو و محل گرک هر سی جین دا وکون هر برکت خو هل گرین که 100-200 میرا دا سر کمن بو سری آکری دا ریک وکنه و دا قصبه و خورمه و ساوکا و نانی تحین و دو شافدن بری که خونین و دا پرقاصشین سری آکری دا ریک برپیچ کتون دا هر ریک و بیتو هم برکاش دا ریک وکن و دا هین خارش حب کیف و سیران و خوشی وی شوی دا بیجن هند مرگ وکر صبح کی حس کرد بخو بیشتر داره بلا بیشتر داره کاک آزاد نویسر و مجیلی نویسانا پرتوکه که لدور کلتور پیک و جیان و پیک و بونه لباجر آکره بحث لهند کساتی نافدارد کد لمسلمان و جهی و کریستیانان ام دشین بیجین اگر بز زفری نو بو سردمی جیا جهیت آکره کساتیک هبود گوته خواجه خنو
رولوی کمالاتیان که جواکی زور گرنگ بود بو نمونه وکو چه تشت بو نمونه يعني سردمكي تأكرده يعني عندك كي بيجن كيشين كمالاتية جواكي هبوينه او يدبوينه اگر كو شوينه وان كيشيت كمالاتيون كو جواكي چورا سر بكن اتقال دو اف وقت بيجن ريوس بيو مواقيلة اخرى يعني كسوتيت اخرى بخو يكود بسلمون يعني اگر هر كيشاكو هبو بلكي وان بيخوش بو او كيشال الكوچكا وقت بيجن اخواجه خنو هاد بو چورا سر كن تمام دم دو بحثا دكتور متيت كان متي عقراوي يا كريستيانو بو كسكي اوكريا خلكي اوكريا ودكتور متي عقراوي كم كسبوا وقت بيجن زوكو بغدو دومازروندو يعني زونكو بغدو لسردسته متي عقراوي هوت دومازروندن وكم سروكي وزونكو يبويا متي عقراوي رولي وزوري جرن براستي ادبوري پرورده داد بار زانسته داد چونکی کسی که برنیاز بود نبتن الاوکری یانکو الکردستان بلکل سرانسری عراقه و ویدی ما که رولوی گلک گرنگ بود حتی الدولت بیانی وکی گلک الامریکای خوندی گلک لبنان الولایت لبنانی خوندی یعنی کساتیه که برز براستی جناب تا بود دمکه خریک نویسینا پرتوکه که السر آکری بشیوازه که گشتی مدویا جناب تا بوما ويبدا خويا كرن چتا تا پیش چاوته دما تو خریک نویسینا و پرتوکی پراستی ابخو کاری که گلکی خوش بود بله استو کشی بردوام ملسر کاری که گلکی خوش بود بوی چنده چونکی مروی حزک ابو بوی جیانه بله او جیان گلک خوش بیا اجبر کو جیران من فلا بیا سر من دو جیه بیا از بروی دو بسلمان بیما اگر نو کجی ام تماشا بکین اوا دیرا وکو بجنیا فلایا و تمام دم دو مزگفت خاطر ویریا مزگفت آمازن و وتر جی کنیشتا جی های تبینی اوا چند یوم بس دارک و افتی کلیات جوان هیا اوا هر وقت بجن توپوگرافیا آکری وکن بینی شواز توپوگرافیا درست کردن آکری و خانیول اکل سر اک دبیجین سری کنیساله جه که شقیق کات بجنیل ویره کریستیان ویره بون بروادا کاس کرانه اد بجنه جهجی او کاس کرا او کنیشتی شهر یول ویره هی و ده خورتر مزگفت مازنا و بسلمان الویره بین بحثاوی چند تکرن کل دور آکری سردمک سردمان زور کون زردشتی جیل ویره بوینه تنانت حضرت زردشت یه هاتی آکری و کور که الوان جیانت بجن زرده سرویری دانشتی و استراحت خویا کریم بله اف آخفتنا چند تا پشت راست ابا عندك جدر البردستي مهنا دبيجن دم زرودشتي سردون اوكري كري خلك اوكري سيروجو سي شافو بيشوزيوب اوغري لكري اونو اوكريش وقت تبي اگر تبي راستي نوفي بوجي دلاله سروي اوغر يعني اوكري يعني اوغر قالك نوفي دي كهنا اوكري بلام يو سركي كو از گشتي مراستي كي بوي چنده اوكري يول اوغري هاتي اف خلك اوكري واسه شافو واسه روجو بيشوزيو زرودشتي كري اب اوغري چونكي قالك جيت شيواري مهنا مثلا وكي او كفريتا قوتي بركه بجناس قبر بجن زرودس يلسرنش يا خوري ملمم قالك جيت وي هنا يعني وكي بجن شينوارت زرودشتين شي اوغردون كان شكفتن شريكن شكفرن افا زرودشت افا هندك جدر في چند دنا ديار كنو بحث كان كو زرودشتي سردون اوكريكري آخر جهه اوین دارم آخر جهه اوین دارم هر توی بیکا همیشه را هندی تدبینم تیر نابیم هر جاره که و هزار جارم آخر جهه سیران کرام خوشتر الهمی دورم آخر جهه سیران کرا خوشتر الهمی دورم هرچی وقت بچم آخر گووندا زری و اسمرم برای خودم سره گیری برای خودم سره گیری زریا گووندا خوش گیری ام آخر همو پیک ودجین ادیان پیک ودجین وکی کو فلا لی ربون ام پیک ودجین جولی ربون ام پیک ودجین ام همو بو پیرد مید گلواجی ام پیک وجی ما پی خوش بو همو پیک وجی و کبرا خلیل بگو وزه چمه سبحانی بمو آخلو آفله هرم
ولا سنگه کشکا کوشر نبولو که پنبی لولو پنیره ترایم ده تو ورا تیره بخولو پاشی هرایم خا لسر خلیل بگی من دلال ابرو بیای حالا و تقین و شرم